Wei fi keyboard kipat lock wa pe ya kane ke video ye minta ngala ngantung kane ya jaka ka pakai super lock man la usnem kane ka ane po fabricate kidan kane ka trade fair yang itu ngapok pekai jing di jadi hapok jadi kicing bam pengen ni kita kicing bam suka ni di kicing bam ayo tipsyo jadi ni pada baru kicing bam ni part ini up ini devis ya mesti 2,000 chips ni kemudian itu ipit saya kowe cerah pun ipit kowe pat kicing bam ya shit ipat jing di ni tipsyo dah pi mana mesti 2,000 tu bisa jaga shit jaga pam jadi pada par di sini kicing pam dapat cuma dengar kicing pam hari itu pijat kicing pam hani kidon kicing pam jat pijat tuan pej ini cara tarik jadi awalnya ini tujuh jadi hanya orang ni dan ini di bawah kita pet dan ni ini pergi di sana ni di sana ni ni asyar ni petip di cindi ba keran itu curi itu ini pergi jemput stay gitu positif jangan bajingnya kejagaan ni di asyar kan ni kuat asyar ni cek asyar ni ni ada ini nah telah susah pelut bajing ni cek pej kai ngam dah bisa nanti dijual pej kai hidup lakukan tay im tu dan di beg jadi phone tu bluetooth dan tu baru kita happy dah YD tu dah tu jadi dah YD tu susang pakai bini jitnat hari je kali tu itnat kan tu kom sinai ni pe style ni pe kita bor tu dah kita jadi ni dah boleh itu deh pakai rồi thì rồi tạc mát lên dan các bạn tiếp xuống trình bám đây là các bạn cái trình bám ở đây này số rau bị cái trình bám trình bám pakai tengah tes wek amat wek sebab kirim ha ni mau dipentit aspas sempau gini tu simpan ini lagi kuat banyak hit select pekai tu boleh kera ka kod ada fly trick jadi lepas video jangan lupa like subscribe perlah orang jadi kod lagi jadi jadi tiap bagi saya di jadi banyak ingat chúng ta không được đây đi tiền buồn bè tiền bằng thay không buồn tiền thì ba mình phải buồn ha lại phụ đăng cả với con hàng thì bỏ cái việc
Rồi để mình biết cái trình buôn. Buôn này cái video thì sẽ đu part aku web video ada kwa